Gero boko uri na kagita kake gamutegero Meru TV ngetekenurere na gukira uri na thiria enjaga ya mwiri ngwatogeni twithiro tugitakagira nteto cietu ndene ya Meru TV erukiri nyumene tukethirwo tukiguria na gutegera buria kana uria kwithirito kuri nkathitine cietu rukiri ronaro ni bombitaga Dennis Mutuma Muthomi twambiri na ripoti ya ekeba ni aria akariba ntura na ngurukipa mushijo maija milioni tene ndene ya wadi ya mwathi ni batigina kiaba gikinene na bobo ni nyuma ya mukuru umwe wizikena ta Philip kuragwa ni njogu kagita na karara mundene are kibarugene kuringana na mushijo Philip bogete njogu izi erethirwe ikithukira Philip kagite na karara itakangoge ya munda ya mukinyanga na muthia ethirwa ikimoraga nyarana ndi barombete rwangiro gwa karia nyomo cia kithaka rurarujikene ta KWS gutigira ne bagutegera makareka tata na nkuruki gutetheria njaizi nonto Philip no rari mutetheria wa mucie jojojoawe Leune kare mora kieva retiete ntora milioni tuini ya mwathi wandi bakirira ane kumane na mukoromo kinyango ninja untuko yero are mundene ende makareka ya yembeta kwethe ya kingi antere ya korango ninja na kinyanja ukwethe kiumira na kuthuka ngibe kore bianto reu bakwa thirikare utetalio bakomba kwethe bakioya ende njau ino kwanga ikiakari yake kuromba thirikare tutethi wa bukombekana no ntoburu njugwiji sina atare ndone kwena atare muke agwana ntobwira riethi antu barengi muno nerengana kamwe kwa kamwe ende losi thirikare ne tutethi kuturethira nyimu icio nigendeteke kuthiria twanya twa skuru ya kinyi miunda kinyangwa ni nju tukero bukariwa to yarewa ni bibi ara tukero tukariwa ende batu tigintu twina kyo ninge no tere turiawa utere katwira wa ubunjo yuni royo ngoya mwanga idare kathira bukezwe kabunge yabura no tinkulugiu sai ni moyo tukwaririe yo muntu berie itu baturi atwana to muntu tuone novyo itashukuru KWS batu tenyu mwe ekithaka ititharwe karitwi imbisi kinya kanyoni ekakarazua ni sheria law of Kenya imbisi kinya ugiakorwa njoga yao kabare yazia unde naturi muntu yue turi ninto bibie turi bukurethie muno na batu no katutura tuvumilie tu kwa unyenyekevu atukuromba thirikari ya Kenya kethe ni uminya kumenyera Kenya sheria ya Kenya law KWS batu harakisire mwiriwe muntu wetu na baturie muntu wetu no tukinya batwi muntu na itaka twirwa windira tantukwimwe kotini mawa ndrethera muntu akebunga wa maisha miaka yana nonto bakuwatwa na mubongo yoyo nju ende nju ure onto munga muntu miaka yana atu na tu bungwa yana onto da itu bungi dato tina muntu wetu mantia competition ya mwendo aurora tere utoro bwawe kadi kira KWS nankiwa muno mantu ne yeku no makato hakikishe mtu wako rewa na tikinya bu wake mweri yuena mwaka 2023 indeketie motion bungene no tubo mantu wako opposition na nyimpa dikirite PS wa tourism and wildlife nikienda ntu barabara interview bya thuka ngire na ndoleli mwaka 2023 bomba kuriwa kaitene kaune bawetendeke mjaye mukoroyo ne batieto thenene nonto no raurairie family yake na kinyoro ikinyango ninjau arare biashara ne siawe na arare titeke barwene mdene araitira atira miene we araitire thira aitite mu kibarwene gerara aitite thira acha ka ya wangu kinyacha kwenja mbenji miunda yantu KWS njuu hii familia ni very young sana. Hata watoto hawawezi wakajitafutia vyakula wenyewe. Ndio tunaomba mambo ya haraka wafanye ili waweze kusaidia hii familia. Keripotera Meru TV kumeturenera milintoine ya mwathi wa Ndegembe North mpeta mukiri onkonja ongera kuni ati muthuganirwa umwe wa uragani na arethirwa gichichuria na guciuraga ari ndene gituo kia polisi gia Chogoria
Kuringana na kamanda wa polisi wa Nteriji Zakaria Ng'eno augete muthoganiro uju ethirwe akiura Nteriji nethirwa akimatokana kugwatokana ari ndene ya kaunti ya Nyeri nere nyumene arachokirwo ndene gituo kia polisi gachogoria agitenekana chonkoni boretete na mbere nyumene utuku bogokira ntuku yegoro polisi bagituo gikini barethire mwiri jo muthoganirio uju chochura churi ndene ya nchera ire ndene ya gituo kia polisi igechogoria nera gukwirikana arethirwe agichuria gutumira nguchi yawe kuma Nterizi. Murimi wa Mbogo no na ripoti ezi na njira entariru. A 30-year-old man who was yesterday arrested in Nyeri County where he had taken flight following an incident of murder that occurred in the year 2023, precisely on the 14th, between the 14th June and 20th June 2023. It happened that he went to a primary school named Kiurani Primary School in Magutuni. We laid a 5-year-old lad by the name Francis Macharia, took him or abducted him to an unknown place until the 20th of June 2023, where the body was retrieved from Thuku River. So he was a prime suspect, and we have been following him all through until yesterday that we were lucky to get him in Nyeri County. He was brought to Chogoria Police Station, but unfortunately this morning he committed suicide while in police custody. So the body had been removed to Chuga Level 5 hospital mortuary, where it is preserved, awaiting for the postmortem. He committed suicide. This is a man who was arrested, and he had an underpant which has a string, and he used the same string on top of the police cells. There is a blank of wood that crosses the cells. He used it, tied it on his neck, and committed suicide. Kuma Ntere chia Chogoria twerekere Munkai Gembe ni are nyuma ya gavana wa kaunti Emero Kaira Mwangaza kuthithia ndiunga yawe Ntere chia Gembe North na muno kire Ntere ndene ya wandi iria bate kwethirwa baria mwana MCA ba Ntere izi na ndi MCA wa Ntwamboi Frederick Amborgo na MCA wa Mwathi Urewizi Keneta Henry Idronera Mutungi nibomerete na kumeneria gavana Kawira nikiraba kuga ndiunga izi itari ya kureta urumwe ende ya kwathura na Amiro na nkuruki gutambia ndoa Ntere izi bukagitene okau atongere babo bare nibogeta guteweti na mbere kinyaburiko bethiritwe bakiona kumana na thirikari ya county ndene ya wandishi yao kana mono Ntere iji chia Igembe. Nyuma ya ndionga ya gavana Kawira Mwangaza Ntere Siembe na munokire wandira kwena MCS barabate kwatanira nabo endere kwetherete kukiumira ntitikano kire misemanio ye unto Frederick Mburugo na wantu amboi wand au menete na kumenerio ntobo kiriara na hatia an elected MCA amba kwa aktile kangun non toba na mutongori roba ya nitino wondiewe tento amboi na Naburugo mnya Ntwamboi na representative na ora dhuri ni Ntwamboi kenda bakilisha lakini kuya kureta teto siawe siandwa na kuya kuura Ntwamboi kiani na Ntwamboi yaka simply kumena baraba tongore tindene wondiu na onde mwakilishi Ntwamboi wond teta teni upuzi no ntobo dene wond muntu ya ambire kuura
Niu akiwa we na kona utipata ya kwitheretete mucemanio ya ngavana Kawira Mwangaza no tuwe utipia thanitwe bia wikiria akariba kuntu kwawe untu bwa timbaru ni MCA wa Mwathinwe Mutungi onete kundibia shemu bithronde antwara no tebyo ndeterete antu amboi bira momba kuibyo ndibareterete tuyaneti na ngavana nankiwa itwaire na utongori bu rira twari ndumuru antu barai baindirwe ta baindiwa mantu wa sibitari baindiwa kirasi kia ICD baindiwa project ya NPR na unfortunately into bira bionde bietere na kwa kinya antu amuka tuka antu beto bate kuona kinya ngarera ya NPR na NPR bara bonde bari toba endumeru baritanguya ya kuthiulunkana ara town. As of now antu beto bonete thina for the last 2.5 years. No tunkuminya mema tukire yoti ya MC oro kusika na kweza bote wetaniria nebio biu to mambua ora mtisi ora ukana CEO wawe ora ukai wakoro kwa kotweke akondisaringi that program based in budget ya wonde tuwe kwa kanenge we shall seek statement ebona ni nambetira chabati kwezwa ile ilicha tenti ni nachetere ni nambetira chabati kwezwa charo ina chetere. Keripotera Meru TV kuma Ntwamboi wa Ndegembe North Beta Mukiri Onkonja Tokithoja ndionga hizi ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza Ntere Chegembe na Tembe umbethe kuma Nterizi ibaradhira bakishumirana kurita ugebo mwanya hapo kuthoja ndionga ya gavana Ntere Chegembe bamwe bakiareni batheta bakimeneria njira ira mbasari ikwethirwa igitambua Nterizi Chegembe ni thirikari ya county ya Meru ara baronekanire kinya gwetana mbere na kuithia tairi kiri barabara ya kuma Meru kwerekera Ntere Chemawa ntuko yogoro gavana na rerigeri kwethirwa agikinya Ntere Chekithima na nguruki mawa na rara ithire twagete ende na arachenjiri safari yawe na etamonkante maili 3 aria aretire gukungwira mambura za kuthiria ntano ciana bari tirajara thithikite ndene akeni kia maili 3 ndene ya Igembe ni kumirite maandamano ntuku ya narua jaria nduki imbithi yumirite gupinga rugendo rwa gavana Kawira Mwangaza gukinya rutene ruru rwa Igembe Ethira Kawira ate ya namba sare boya akinyembe no twage okinyembe kono yo kanwa go ya mano nto ya mawa no kaurwa yo ga ya mawa dia no mako bata ni MMC era baka bata ni ra utulete menero nto biwe na bigifua ya wawe tumira kifua ngabana kenda no nto boni oiwa namba 1 hotel ingo to ra boya ngwera ngabana ekano la ingo no hotel ingo muka etrowe nkathe muka ko tira Meru ngwera kwenda kwa lingo kwa na rumi na kiongo kiongo ketekela kingo na kingo atekela kiongo ango rombare nene ngabana Meru kusikiza na mutuma ntoithinge na MCA baba ko utulitire ngo alafu kwegere kwa drogode ngabana obande gori atere we kuipo munyako yako sana no ntoba yaru are no te ya mbere ototero tora kulitira ntovimenti ngo tulitira batu ntovembe ngui na tawe yetaru are no te ya mbere ni bakiugaga ati Basari Fund iria banenkeretwe itikukinyerniria uria baugite bongwa kana na bara barombete ni bai anabakai birabyo ndiaria Meru county kiari tongiri 3 Kawira yetagwa anto 70 basari ya shilingi 500 haleluya kuibwa ndio yetagwa ya basari ya shilingi 500 tuna lito saiti ngiri 3 baba batikwa basari lakini Kawira wewe yetagwa shilingi 500 tu anto ba Meru itumiete kulitango eu andi bameneretie ndiunga iri ya Kawira na kuga atibo kuga bo imaendeleo bakwenda bathithiru ya manene jara ya komba kubateithia bonde ja barabara o amana gwakirwa ICD na kuandikirwa ana endete Basari Fund baugite Basari ni gintu kidogo sana kilibo Kawira no ntutu gwite
na ugo ya twangu ne de ayuthi abangu lakini bado tugo yetiangasi twaurasio na twangano thirikari atiangasi iba mama ke bogume kundi ne ke bado tugo ngano tugurwa aitu matogero salama nyisi kwa bia tu mai biorire ende tuguromba batwe ngabano u tariki 14 ni u asoga ringi asimwengwa ari ago batu ngo wanda kwana ngabana mwengwa twate tariki 14 basa riko anikawira Mwangaza ngavana ko nomero kwante na mbichiro silingi mana tano tuvomethia mwana secondary ni umanto beto gavana yo no tangura bana kwa ambasari basa yana na kwana na MCA bage baba mwote mbaru ni umanto beto gavana yo ena mbadho adara kido dere tariki 14 to wana gavana ma ino tibiyara yana na kwana kana na MCA ro eno mwote mbaru no yana ntobireko no ago yana parabore MCA ro na bore na ntobiyake odo na o MCA to utewe ya bona ni umanto beto ni umanto beto bakanitie mianki barabarene o amana guturara mira ithiritwo iri barabarene kithithagwa na kwithia kioski kia thirikari ya county kiria kithagiro kiri Mbaria aja Maua town mukaintira ona itu murithi wa banki ripotera Meru TV ku majamirigoni ya Igembe Maua Kongana kuni ate MCA wa Kisima Patrick Mutuma na urenwe mutongeri wa baraba ingine ni ya bunge ya kaunti ya Meru nogeta gutereko gakinya agwatanira na governor wa Meru Kawira Mwangaza agaya Mutuma na ugeta weta mutongeria moroto zaone gutigira akariba Kisima ne bakugunika na weti na mbere kintu kiria ugeta governor Kawira atethirwa kana ategutethia kirimanto tajaja akeria Patrick Mutuma na direto akiruguria imwe ya miradi ntere Kisima iri hospitali imwe nterizi iri akugageta na mbere na gutetheria akari kuma wandi eti ya Kisima iri ndene gishogo bunge Kiaburi Uninde Mutuma ndikara onarende kintu kira kina maana muno imendelea ngazi yate ngabura tereto kwa na ndobeto nikendetega assembly ndamenya ngugekwa ikuruira antu bakwa ikenda bona mendelea batire kuthiyate nindironka ndirare gonka ndiakara na ndiakara kira kina maana imuntu ne mendeleo ntorene itokoereano muntu agonka anyunya wenka lakini akama kundia bage tema ende ngogera kwa tumere Mutuma kuthithia ikutagaira mandu jajau Mutuma no areke kuburetera Mutuma no areke kuburetera chiringi gana ende direta karandi ekira mbeti utia kuthithia barabara umbanjetine Mutuma kubita ngogera kwa Mutuma kuntu no meritie na ari ate kwenda gwita na rangi ukwirura ikenda aka make sure ngogewe oversight babwe akubutithia bwega ndene mheshimiwa Karembe iko mwene kiathoneke etete TV ne eta kontwale manto jawe eta kundiscuss na kuruma Mutuma akiwa majorete linda angaka lete naria ekera kuingwa na toka kwa ndobo bokumo no pauga Mutuma no ntoka ni naria ko tumana toria kuona na narete ndo ni nyinge ndo niji au makwengwa atambaye korea oni oteronde naru itokoerewana oni nakande naru bijora ngadi yate ngale akore akaironge na duwa iko mheshimiwa ngore kwa mabramone TV ne muruma oga Mutuma kira kalityanga kubecha tungi tureo ngena marun endo ga choria ri tongeria rima kwa oruire akeja kuburumira mwana wenu rakuthurite akura tienu ndu kwa rimu toja hiyo bui kinyauka ya kutoa tukundifa na opinion tutoja na heshima utarako ito waka dispensary milioni ngana idano te milioni idano weta kwa ngangare ora ito kwa dia Mount Kenya ambao ito milioni idano Mwerekeri wa kithomo ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi urwizikene ta Bridget Wambua na ithurite na kuga ate nkuruki ya sukuru ithano ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi bijitibiri akana siri na aritwa bakunyira 20
bobo bojeta nyuma ya metha nteto Meru TV kumurika cukuru imwe ya Nyagakairo ire nene ya Tharaka Nithi County na ire ithirito iri na aritwa bathatu akio kuma cukuru icigicokwa. Kuringana na Wambua augite ati kuri na kinya cukuru ingi ya secondary ire kumenyekana ta Ndaruni ire iri ntere cia Kariga na ire kuga gutena muritwa kinya umwe withirito agikinya ndene ya cukuru ici. Nyuma ya Meru TV kumurika cukuru ya Nyagakairo ndeni ya wandi ya Magumoni kwigwa yena arito bathatu baisi ndi cukuru yonthe indi mwerekithia wa kithomo ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Mburinjiti Wambua na ebumiritie na gukuyira iguma cukuru ino yena arito bathatu gake baisi ndi. Kwa sasa kuna shule inaitwa Nyagakairo, moja ya primary schools in Meru South ambayo haina watoto kwa saa hii wa primary. Inao tu watoto watatu wa ECD. Tangu shule zifunguliwe hakuja kuwa na watoto ama wanafunzi wa hiyo shule. Kiuga ti Nyagakairo gake yena arito bani niende kwina cukuru cinge ibinge ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ira ciena arito runguro 20 ire ogo cukuru ya Kiegoti primary ira yena arito 14 cukuru ya Kamatanga primary ndeni ya Gamba Ng'ombe yena arito 12 Ruri primary ndeni ya Mwembe yena arito 19 amwe na Kariene primary ndeni ya Muthambira yena arito 10 gake. Na sio hiyo shule peke yake, kuna nyingi tunazo kwa every sub county which have less than 20 learners. They are there. Kama Kadega in Gamba Ng'ombe, that one has only 17. We have Kiegoti with 14. We have Kamatanga with 12. That is in Gamba Ng'ombe. We have Iruri in Mara with 19. We have Kariani in Mudambi with 10. Those are the list in terms of enrollment. Kiuga kirage gutema cukuru cia primary cigwa ciena arito banini kwigwa ciakitwa cukuru imbingi bantu amwe na kali batigo ciara keingo arito baumba kuyura cukuru ino. Sababu ambazo zimechangia hii ni kwamba tunazo primary schools nyingi na zinakaribiana sana, ili hali we are not getting as many children being born and being taken to the schools as we would expect, because the community has developed so many schools which are near each other and they are actually sharing the same learners who will be in one primary school. Kiuga kinya ndeni ya wandi ya Kariga cukuru ya Ndaruni secondary itire na murito no umwe kuma ya rugurirwe. Not only in primary, even secondary. We have one school inaitwa Ndaruni. Ndaruni secondary has no learner in Kariga. This year they opened with no learner, so that school is there. We also have no learners, so we also have secondary schools which are also poorly enrolled. Arawegie bura ministry ya kithomo ekubangira cukuru ino Mburinjiti akiuga gutire mubango no uri kuthirikari kuri kwambiria kurutha nontu bwa cukuru ino. I may not say exactly what the ministry is intending to do, but at our level we are trying to see how we can secure the resources for the school, and then of course we would get direction from the ministry, because it becomes quite economical to run a school with no learners, or rather with very few learners. But I think this is a trend that is coming up, and I believe it may not be only in this county. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Gamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Thoshe mwanya murimi wa mbogo nonto bori boti eu. Twerekere munka ntere cia koze aria akari barotererojo anar baroterero baciumiritie na mateta ja manene nikireba kuga bari ogwatine bakagwata mirimo ire yumanaya na ndoje cheruko ira cijikene monota sewage bakiraniri na mwandiki wetu anteto MC Mwentonga bari nterizi abogete sewage yeje nedreta kibathangi kiwa gitaga karaja bakiromba atongeria bonde barabathuri na mono banterizi
Kobariongera nikenda kubatetheria kuthiria ndoji cicharuko ira cigweta na mbere na kuigara. Wamba gutegera no karega kumenya ni nari kwaja ukuona eria riri teria ni siwenji na indene ya koje ira siwenji ombete kwithirwo ithangikitie kari na atori no tubwamba jua bakiaria bari gojo ito nesta kananu mukari wa koje batwe kwanti tutoriganiretia siwenji enge iri akoromone ao akwathithitwo kwanja kwithwo kwa marigo na gukuthithwo kwithwo kwa marigo nginya bienjwa ende itonga bya koje kwanja baturaga siwenji na thitangi tutegete batura siwenji na nde nyo yathukitia kinya kwajwa tukwaja tutekumba kinya karako irugo siwenji tuthukite buru naja na itokoromba thirikari ria ri kuba ici bara bamenya manto ja drainages muno ketha imisia cibaruji na nyaero thi beje batonyere no ndo ito reportete kesi maita mingi muno na tutekuona kinya muntu agutwitika la hizi anto abakwenda kwa bikorera ende babwiro bila biezo kone byo bona biena makosa ende botona siwenjie ko ajidi antwa itokoromba bara bonde ba menyaira manto ja siwenji beje ao gaitie gakoromone gokone pato chwera ntaira siwenji rere anonto tinja twaje thai koja estate na nitonga birugorerete siwenji yamba ko ni matangine barugorera kienine ndege gutwajithia baja wikorera na siwenji arugorero ina gutonya etonya roje na mouro ya kanyoro jore akwena na toko kabisa kwa kaiti na joka soka joka gwatana na idima bibi ndia round yaja okay na kule boba tomaira mulo jo bongaiti mulo tomagira imende tere mbuga 1 kilomita kumaza na siwenji onda yetonya rojene uge bweto ni anto barabonde bamenyete manto yani barungamire ta department cia drainage siwenjiu beje araka mono amona erothe batoritera siwenji gakoromone burango ndakwongera ri ne batige kwa anto barabagwita department thina nonto ibaide thina cia itonga bira bije ni cirekerete siwenji kabatomba guswa anto nonto ne baswira anto bakwenyangia pipe na ndi anto bau babaswire ndi na umanto bau no beje bagaita ngugi wienge gucokia septic tank nara sibwe lojero bwere totonya kwa wi bacoki ne baco bara baswere benja na thitangi baturanga pipe ikenda bathondeka bagure pipe inge batonyithie siweji cia ke septic bitogo wanja nkara koje ndi mutori wa koje na itukugwirua muno nura miru yenderete na mbere ende kwe untu bomo butatugwiria bute utugwiria twi antu ba koje ne thiritwe itena siwenji njega drainage ni vele pua chaitonga bibiri aja turungami siwenji eje yonde okona etikite ko kunze yumite njewe nontu ate kwenda kuthondeka itonya nara siwenji ni ethondeka na jao ndijo ndaje kwithirwa nkiona mbe times mutonga nge kuripotera ndene ya Northimenti Mutindo Kangangi Meru TV. Daktari Mutegi kabisa ni urani mutaaramu wa mantu jege mathabu na nkoroki ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi rombeta tongeria bonthe bakaunti izi na bara muno bethirite bakithurwo ni akari gutigira ni bakweza amwe na kugwatanira ni kenda gukuria kaunti ya Meru bobo bojite ntuko inkai nyuma ya tongeria ba kaunti ya Tharaka Nithi kwithurwa bari na mucemanio na munini wa rais Professor Kithure Kindiki ndene nyomba yawe Ntere cha Karen mucemanio jira jwari guchwathiri katikati ga tongeria baba ni kenda gukuria mugongo jwa kaunti ya Tharaka Nithi kuringana na daktari kabisani augite kaunti izi itithirwa ikiona witi na mbere kwethirwa ntuku chionthe kukethirwa kuri na ntangurutano gatigati igatongeria urai mwathikirira wa ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri manto mothi na mbere ba kaunti na uri musiasa Daktari Mutegi kabisani akirigurura gikoro kia ruthikitari wa kura Karen katika munini wa rais wa mwana kariba Tharaka Nithi the president na thukitie nuri agenda kuu ya kureta Kenya bantu amwe Jumatano erengi antu ba Tharaka Nithi county
itware na ara Karen makao ma deputy president tuthiete kwariria agenda cietu cia Tharaka Nithi county na wambomba kuga riu ni tagaria riega muno ria kureta antu bantu amwe nontu antu batathiete direction imwe na maendeleo mongo matiumba kuonekana mbito ya kabisani kiria kariere gutigeri bakugwatanira na kugobena urumo muno kiri uruti wira mburie atongoria betu bage siasa baba dure na baba eguntu kungi twagire kwa kutumiria ngwataniro muno muno ja ukugwetu Tharaka Nithi county nontu mantu mangwataniro magire kuonekana muno mbere na ara deputy president umite kenda county iringi ciumba gukobia kuma kinogo ta Tharaka Nithi county the president ugire bwega era ngavana na yumbe women rep na senator era ngavana batongorie kuleta umoja katika Tharaka Nithi county tugetore na sauti imwe nontu deputy president twa Tharaka Nithi no Kenya atongore babe tubo ndibagire kugwatanira thaino bakadija kuromba maendeleo kiri thirikari kenda ndigurire ingi county ringi kiromba Tharaka Nithi kinyayo watwekerea imwe ya county iri gufaidika kiri thirikari ikagitani wa gore dia jumbe gutiga mutugo wa kuthiba kyanga bakiwa bura bombete kwethora bakiruta wira bakariganirwe risi ombete kwethora kenenkanera kigena gike thirikari no yakwanya kwanza ikithuke thirikari si ndiebu ya nenkanirwa 40 million daino neretiri 188 million ibagire kwira antu thirikari kunenkanira mbesa ira na ikarudha maendeleo kila mahali katika kaunti yetu. Kwa hiyo mbunge wa Tharaka karudha maendeleo wake na mbesire na keranti cha thirikari. Mbunge wa Mara karudha maendeleo na mbesire keranti cha thirikari. Mbunge wa Chuke Gamba Ng'ombe karudha maendeleo keranti cha thirikari. Na Kinyagu imenderepu ni oshi yake Kinyagu kidogo si angapo no akarudha maendeleo akeranti cha thirikari. Kenda antu bakona thirikari ni kurutagwira hata kama ni kidogo inafanya kazi. Lakini totiagira kugambia si ya mtu akawichia kwa hiyo inaharibu jina ya serikali. Igorera kabisa ni oreti atongoria bagutigeri bakwebanira na siasa kagitania kana kurutira kari wera nontu ikore ona wakira mutongoria na batikuruta wera thurerwe muntu atireja wa inyamerere kanywa muntu auraga wa inyamerere thigeni nontu akamire nyamerere kanywa na tanuka kenda thukiengire thigeni ikimuita ntuma 2027 keretio tiena itumi sana nontu orende barigiteni bethirikari kiantu Tharaka Nithi bakwendi maendeleo hiyo story nyingine ya 2027 tutaongea wakati ukifika itebionde kwa njiri mbunge kwa njiri MCA kwa njiri kudi women rep kudi governor kudi senator bionde ndenda kuga biadire kudurwa antu Tharaka Nithi county na tokenda geteke dura munture na capacity who is competent utedhi antu Tharaka Nithi county in terms of maendeleo siasa ino ingese kuga sijui geteke kikagira kudurwa kuma akagira kudurwa huyu tuachane na hiyo antu bakara ida munture no uwezo nontu bonde bare iteni baka makirwa tuge mwana munaka dikuredia mburi kaura ndakanyarwa kadimu ndani atire mokare gwi maguna ndamukembu kana si antuga kerwa kaune enko achererwa mugura kerwa gatero uje akaya mburi kingirwa mantu matibwa tutawangalia wote kumagejiga munga Tharaka ngeri botara Meru TV rietoka mbeta ndagara waiguna Riboti huu ya ndagara waigona kuma ntere Tharakane gutukinyiria muthieto anteto cieto cha Meru TV rokere ogete kuraja nuntu ngethiro angicokera na mantu ria karikire ngatheti cieto ngatheti ya The Standard na nguruki ngatheti ya The Daily Nation.